Mame Mao Akwaba and Faumbra Ghana and Sem TVG so what frame Ajoa searching. Oh, two more now. What's the market? Because NDC na win waha na nsumu si yentu ya betu ejomwa yenja kafie ekunafuo enja kafie ha na yebra na yebihwem yemba wusi yentu yetu na kwatra ifa enya sa eni si party bebu yentu bio waba ye no so asesi amaye wa kasa yentu na wa gbajo mo se ye we siesie wa kasa obetu ye sisi ka mama betu Nkwalani sabe yo mempani e wa Ghana memu ni ebo eni kan de yemfuaso ochina NDC ye NDC fo na ye wa ha mama obegu ha wa gun party na gukura emba biom yentu aba biom mama wo gu market wa party na gu party na emba biom o nti market no si aba be sie no kura no ye ba ya party che o mani ti say ya pase on the two market bi dira enu na ye di show ya man o mu ko school nti John Dramani mamba so na do the way why dey amba omi aba mi refi ese mama omi aba ye tu mama biom dem bia ni se papa obia ye o case wa say o peso mutu ye aso na esu edidi ye ne mma ene ye kunu ha na edidi iti yempe so dey pen sa ba yempe yi ba yempe cement say ba dey tie sa na pe ye pe dey tie a timo ja mama so onya life ma ye also mama 1 month that mean next month for the machine ba mu wa ha no ma be jira yin adenti yempe so ye che onmo mumla ye che onmo ye ready ye che onmo amumla ye che onmo wa say ye ready pa eti on mutu mu di na te o ti bi ntu ya ka say ye che no ye che oni geda ni nyina oba mama no oni geda fo ni mla ye che no one ebra na John Mahama tie ni ye oya akoda ada ne na yem ye wo no ene ye start kire no kro no hwan na de ba ye wo papa Mahama boni be no di ye enkroma sa ye mfa generator nko wono nko akoya no nko afa generator ne de ye ono ani business ena ba omia papa kote ne to mumuni ba omia ekoka kire opani ni say kromfo Mahama ne papa was starting the chrono no e wo no of won to imagine generator me pato we e documented into court be na be disprove we e no ntiri ya de obi akotum mo MP before your friend is saying MP before TikTok ne bloggers no so ya munsua de kakra cause some of these things mo omo de mo kwa mo betumi atutwa mo ho. We have all these things on video. Phone, so you invite to quiet. This is my reason why I said that. And you no cross that your mama papa we are generator. Is it new? Is it new? Eden amokano. Eh no nti obi ko kasa your mama ya kronfa ya meche no mabuba abadama na se de hamu. Eden amokano. James say whether Jandam pull vote or not, they are gonna afford the name say papa na wudi na chi John Mahama no ye kromfo onya free ne papa ho ne papa ye kromfo o wi a generator. How the fuck is that Jandam? Because Kevin Taylor say we ukotie no. Kevin Taylor otumika say $52 billion ya transfer from Ghana Commercial Bank. Satan the Ghana Commercial Bank assets now $17 million. Because no crown friend Jandam. Mpreko NDC from Preko or no crown one friend Jandam. Pasiakwa why name say John Mahama papa we are generator. One or so what pay this one. Oh name say John Mahama papa we are generator. Where you quite denounce your boa. Asiakwa unim nanado papa di we are alphabet to one catch me. Why?
assume your office bros and the Jimmy for so winning baby. Seven another papa echo we are the fabra. Nkurase for abodam for ma ton ma dwene dia ma abai for party we. Pan enim. Asiana mo do say ye be yesa te communication no won. Ye de be say ye de be don no ma bobo bodam. This time I miss mu betu. Me say 2014 don ma me be do be mo be friend so omra campaign so on ma. One or papa area generator and no da ho. To buttress my point, said John Mahama Nankasa ye kronfo no. John Mahama is the only MP. TNE. He's the only MP. UK House of Commons. Say Joe Fedini ye mami. Mohon send your friend. UK House of Commons. Anna. Yes, UK House of I deal in America. Amajaro Cocoa scandal. And I know so many one mu read it. Enti the actual John Mahama sanya from Fono. Ye fra bibi Amajaro Cocoa scandal. John Mahama na ni din wom. Onu kwani MP ayebo ni din say waje akuafo sikadi. Asiafo amunsua de. Mo John Mahama no ne record no. House of Commons, yes. Say do thank you. Amajaro Cocoa scandal and the enya Ghana ni bi na kan yo no aka say o twatro de ato John Mahama so yes say per the evidence and the paper in front of the House of Commons there is a gentleman named John Dramani Mahama who took money meant for farmers. Cocoa Piafosika John Mahama ye dey John Mahama edi ye owia ye and the UK 14 to eno ye one. Obi kura de ba ko bi so abetum wa ha en confirm ne de be ba say de a policy and confirm the policy now or the alpha where we are the and we will come there, but I'm talking about hi the whole world knowing ebio ya wa ha and a koba and say Ghana for any Brazil for e kodi play hun kotahudie Ghana Brazil omu kodi play hun kotahudie tieniye pa energy your friend Embraer it's the NDC for na motron kwasi asem no go and look at Embraer who's that them kajo so and a wo scar e de na nka obeto next said e be atiko no be kono nka meto petro tieniye pa me waka ketwa 50 cedi na me de afele me car me nya ska fan feel yenti car ni si ho enti me pato se me nya ska e de na meye meto petro said e be ya me tiko no be ye den e be ko ndc said e be me woti ko ntumi nto petro ngumu a e de na ese me ye ese me koto escalade ye V8 ano be metiko nako ni abeton sa logical ya ma na Ghana ni ato say ampa John Mahama solved them so me in 2017 all the way to May June power shedding was still going on ni enwie yepo Dumso became finally a bit a thing of the past after we moved the can from Tema to Takrade Nana Akufo-Addo na be year 2018 check the date. Into one more coffee power na kraba ye no. Enuanu mu yi, adofo amutie mi energy. John Mahama to me ama generator na ba akokora an connect ama ye one bulb kora so ansa na ofira ba mu. It had to take Nanado 2018 to move the can from Tema to Takoradi base. And the support to Asante region and the Kentampo Hono is streaming of electricity. Now say ya de bako edeko kumase ometiko apai and ade no pasia oh there be daddy facha me ojan ana ojan so ojan wo wujina awrade NDC for pa de just say
nyansa no mama politics na wi o ma dwene ama nyansa no ntumi mmọ nkobio nyansa no eni hobio wakofa ade abesio boy ka 584 million a year. Then somebody comes to make use of it. Something you couldn't do. Wum who did the order na aye jumanatem. And to them it is politics. Emily, me papa no mo frɛ me nra. Omo se ma no oyadodo. Te ya me nsusu. Tire na me restrict me ho kakra no. Nko ene dwuma na nka me be di nkrofo we ha na nka me pastel omo beje. Omo beje no woto. Afisha ade. Some of us power badges na sem ne ye kan. Oh, Sister Charity, where have you been, mommy? Long time. Ye kan. Na ebinimo dwen say ye MPP phone ti na ye ka. Ene beto udwa no. Enye me Felix na make on. Enye opon kroma na oka. Enye Dr. Gideon Boako na eka. Enye Excellency na po na eka on. It's none of them. This is US 4 court. US 4 court. US 4 court say then. US 4 court say. Sa papa na eba no krono a ontumi ye ne hu mfam no. Na appointees ni na ya kromfo no. Ne ho asen abedi mu ho. Kromfo na wono de ni wiase a oba ye de esi John Mahama ni soa ni so beti chobo no wa wi bibi me pacho enye me na me kan the information out there and the trese John Mahama ye kromfo intimi ya na so mo cheche kromfo ya na me ntia se o ma se o ma kwachu bi na da de o kan ye na